درود بیننده های ایزدمند، برنامه نوبتی سیاسی و تحلیلی در موضوع روز از تلویزیون تاجیکستان منظور شماست. 30 می سال روان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف مملکت ملاقات انجام دادند. در این برنامه در دایره ملاقات پیشوای ملت با فعالان و نمایندگان ساحه همصحبت می‌شویم. همصحبتان ما هستند دکتر علم‌های حقوق شناسی زین‌الدین اسکندرов، نامزد علم‌های تاریخ جمال الدین شریفزاده، دکتر علم‌های فیزیک و متماتیک پروفسور دولت صالح زاده و دکتر علم‌های اقتصادی ابوبکر کاملов. خوش آمدید به برنامه. در ملاقات مذکور پیشوای ملت بیشتر به کدام مسئله‌های سمت علم و معارف توجه نمودند و کدام اقدام و تدبیرها را بهر رشد بخشیدن علم وطنی مفید و مؤثر ارزیابی نمودند؟ مخصوص اهل علم گفتند بنابراین که مسئله رشد علم در جمهوری تاجیکستان امروز در یک وضعیت نهایت حساس جهانی، وضعیت مسابقه دولت‌های بزرگ و خرد برای جمهوری تاجیکستان مسئله تقدیرساز است. بنابر همین رهبریت کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان که اصلا سرشت علم محوری دارد، بار دیگر بعد 4 سال عالمان جمهوری تاجیکستان گفتند اگر ما مضمون سخنرانی را از نقطه نظر نشانه های مضمونی گروه بندی کنیم، سخنرانی را به چند قسمت جدا نمودن ممکن است. قسمت اول قسمت مقدموی بود که در قسمت مقدموی سردار دولت بسیار با حرمت احترام بلند و اهل تالار چون محترم عالمان و دانشمندان مراجعت نمودند و موضوع اساسی ملاقات را مطرح نمودند، مقصد و وظیفه ها را تاکید نمودند. گفتند که در سالهای استقلالیت دولتی علم تاجیکستان برای خلق تاجیکستان چی داد و چی باید کرد که علم تاجیکستان ثمره بخش شود و به هدفهای تاجیکستان رسد. هدف خلق تاجیکستان زیر رهبری خیرتمندانه سردار دولت محترم امامعلی رحمان بالاخره نیک و احوالی مردم تاجیکستان است، آرامی و ثبات و امنیت ماست. بنابر همین جایی که علم، معرفت این مسئله ها کاسته است، به هدف رسیدن مشکلات را به بار می آورد و همین مبرمیت موضوع بود که در قسم مقدموی این مسئله ها را مطرح کردند. در قسم دوم مسئله های تحلیل چند ساله سردار دولت دایر بر رشد علم تاجیکستان همراه متخصصین ساحه و تحلیل و بیان واقعیت حالمان در جاده علم. در قسمت دیگر قسمت خلاصوی بود که یعنی خلاصه های علمی برداشت ها کرده شده است و در قسمت چهارم در اساس خلاصه ها پیشنهاد های شدند که در ساحه علم جاری نمودن آن تحولات عمیق را به بار می آورد. امید است که همه مؤسسه های علمی، مسئولین ساحه، کل جامعه تاجیکستان به مسئله رشد علم و تکنیک رو می آورد و باوری دارم که با دستاوردهای معین مشرف خواهیم گشت. یکی از مسئله های مهمی که پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خویش به آن توجه عمیق نمودند، این تربیه متخصصان یا خود عالمان جوان بود.
یعنی این پیش از همه از آموزگاران صاحب ملکه وابستگی عمیق دارد. یعنی هر قدری که آموزگاران درجه بلندی کسبی داشته باشند، خب در سمت تربیه نورسان و جوانان مسئولیت احساس نمایند، همان اندازه متخصصان جوان، عالمان جوان تربیه می‌یابند که آینده تاجیکستان عزیز را بنیاد می‌سازند. در سمت تربیه متخصصان جوان یا خود عالمان جوان در مملکت چه اقدام‌های مؤثر در ظرف سال‌های صاحب استقلالی روی کار آمدند و چه کارهایی هست که به خاطر باز هم بهتر نمودن تربیه عالمان جوان میباید عملی کرد؟ همون ملت و همون دولتی که به معارف و علم همچون واسطه‌های پیشبرنده جامعه توجه ظاهر می‌کند، عمر پایدار و بقای استقلال و صاحب اختیاری آن کفالت بخشیده می‌شود. بنابر همین واخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که با این قشر جامعه، یعنی با عالمان و زیایان کشور، پیشوای ملت و حکومت تاجیکستان توجه خاصه دارند و در رشد باثبات کشور از این ذخیره ذهنی به طور ثمرناک استفاده کرده می شود. و البته یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی حکومت معاصر تاجیکستان رو پیش از همه جلب نمودن جوانان به ساحه علم فرا می‌گیرد و به خاطر آن که جوانان تاجیک همچون امروز همچون یک ذخیره بزرگی ذهنی استفاده شوند در رشد باثبات آینده تاجیکستان، آنها با این سمت بیشتر جلب کرده می شوند و تمام امکانات و شرایطی که امروز ما بهر جلب نمودن جوانان به ساحه علم مشاهده میکنیم، پیش از همه در سیمای تشکیل نمودن دانشگاه‌ها، دانشکده‌های زمانوی و همچنین مرکزهای علمی تحقیقاتی، بنیاد انستیتوت‌های نو در نزد اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، اکادمی کشاورزی تاجیکستان و دیگر نهادهای علمی که امروز بهر رشد و تشکل علم تاجیک خدمت کرده ایستادند، وقتی نظر میکنیم زیاده از 60% محققان یعنی این نهادها رو جوانان تشکیل میدهد که این یک نشانه اساسی جلب نمودن جوانان به ساحه علم و فرهنگ و دانش است. واقعا تجربه نشان میدهد که ذخیره اساسی ذهن کشور این جوانان هستند و همان ملت مین بعد میتواند در سطح بین الخلقی همچون ملت توانا و دولت ابرقدرت عرض وجود نماید که بیشتر به ساحه علم همچون یک منبع اساسی پیشرفت تمام سمت‌های دیگر توجه ظاهر کند و از روزهای اول الکی معلوم است که سرور دولت ما معارف و علم رو در سیاست دولتی خود در جای اول قرار داد و تا با امروز در سمت رشد علم و معارف و در سمت جلب نمودن جوانان به این ساحه بسیار افضلیت‌ناک، ساحه زمینوی رشد حیاتی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه گام‌های خیلی استوار هم گذاشته شد و سرور دولت محترم امامعلی رحمان در واخوری نوبتی خود بار دیگر تمام عالمان اهل زیای جامعه رو مثلا پروفسوران و عالمان تجربه‌دار ساحه رو دستور دادند، وظیفه‌دار کردند که در آماده کردن کادرهای جوان، کادرهای یعنی علمی جوانان بیشتر نقشگذار باشند، چون در آینده سپر اساسی ملت دولت، سپر اساسی جامعه تاجیکستان و معرفیگر اساسی تاجیکستان در سطح بین الخلقی محض جوانان هستند و در حال ما میتوانیم در آینده استقلال دولتی، وحدت ملی و رشد باثبات تاجیکستان رو تامین نماییم که جوانان ما پیش از همه با ذخیره بزرگ ذهنی یعنی علم و دانش و مفکوره سالم، جهانبینی سالم مسلح باشند. از نگاه شما کدام عامل‌ها سبب گردیده است که تا اندازه توجه جوانان کاسته شده است در سمت رو آوردن و علم و تطبیق علم در استحصالات؟ البته روندهای معاصر جهانی نشان می‌دهد مخصوصاً پدیده‌های نامطلوب جهانی شوی که اصلا با سر خلق و ملت‌های مختلف یعنی بعضی پدیده‌های نامطلوب رو به بار آورده است. بار دیگر امروز نشان می‌دهد که نه همه جوانان به سمت علم، به سمت معارف بیشتر مراغ ظاهر می‌نمایند، بیشتر به رو میارن به کتاب و به
воситаҳои дигари аз кардани илму дониш. албатта дар ин ҷа таъсири воситаҳои иттилоотӣ, таъсири воситаҳои иҷтимоӣ, махсусан сайтҳои иҷтимоӣ ки имрӯз ба назар мерасад ва маҳсули ҷаҳонишавӣ аст, зиёд мушоҳида мешавад. албатта мо имрӯз мушоҳида мекунем ки ҷавонон, на ҳама ҷавонон имрӯз ро овардан ба китоб, яъне аксари ҷавонони мо фикр мекунанд ки ба ҷои китоб метавонанд ки аз дигар воситаҳои иттилоотӣ, аз дигар воситаҳои техникӣ ки имрӯз хоси ҷаҳони муосир аст, истифода карда ҷои китобро пур менамоянд. вале мутаассифона ҷои китоб ва ҷои ҳамон осори бисёр пурмуҳтавои илмие ки тариқи нашр ба дасти мо ва шумо мерасад, ягон хел воситаҳои интернетӣ, воситаҳои иҷтимоӣ гирифта наметавонад. ина таҷрибаи хати давраи соҳибистиқлолӣ ва таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам собит кардааст ки китоб ҷои худашро дорад, яъне илм маҳз дар китоб, дар мақола, воситаҳои таълимӣ бештар инъикос карда мешавад. имрӯз дар баробари ниҳодҳои давлатӣ, махсусан соҳаи маориф, мактаб ва дигар ниҳодҳои ҷамъиятӣ, пеш аз ҳама оилаҳоро, яъне волидайнро зарур аст ки насли наврас ва насли ҷавонро ки аз хурдсолӣ аз оила ворид мешаванд ба ҷомеа, бештар дар рӯҳияи аз худ намудани илм, аз худ намудани дониш ва дигар воситаҳои рушдбахшандаи тафаккури инсонӣ бештар равона созанд. маърифат, илм, ҳамон як навъ дониш аз оила бештар манша мегирад. бинобар ҳамин имрӯз дар баробари дигар ниҳодҳои давлатӣ зарур аст ки падару модар, волидайн низ дар ҳамон раванди ташаккулёбии ҷаҳонбинӣ ва мафкураи насли наврас ва ҷавон бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кунад, чунки заминаи асосии ҳамон ҷалб намудани ҷавонон ба илму маориф, ба асқит кардани донишҳои замонавӣ аз оилаҳо манша мегирад. завқи илмдӯстиро аз хурдӣ бояд дар замири наврасон бедор кард ки зина ба зина бо ҳамон шавқ, бо ҳамон ҳавас, бо ҳамон ҳавсала ворид шавад ба илм. бале бале яъне омилҳои заминавӣ пеш аз ҳама ҳамон оила ва дигар ниҳодҳое ҳастанд ки дар саргаҳи ташаккулёбии насли наврас ва ҷавони кишвар қарор доранд. илмҳои дақиқ барои рушду пешрафти ҳар ҷомеа хеле нақши бориз дорад ва ҳамин аст ки ҳукумати мамлакат ҳам дар самти роҳ овардани наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ солҳои охир таваҷҷӯҳ ва иқдомҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. ба гунаи мисол роҳандозӣ намудани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз ҷумлаи ҳамин тадбирҳои хеле муассири ҳукумати мамлакат буд ки бо ҳамин васила ҷавонон бештару бештар ба илмҳои дақиқ рӯ меоранд. бо кадом роҳҳо мо метавонем боз ҳам бештару бештар наврасону ҷавононро ба омӯзиши ҳамин илмҳо, яъне илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бештар ҷалб кунем? дар мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар масъалаҳои рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ хеле хуб таҳриррезӣ гардиданд, таҳлил ёфтанд, роҳҳои минбаъдаи рушди ин илмҳо муқаррар карда шуд ва ин боиси албатта сарфарозии ҳар яки мо ҳаст. мамлакат бе илм рушд намеёбад. хусусияти хоси илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз он иборат аст ки чӣ тавре ки пешвои муаззами миллат қайд намуданд ва мисолҳо ҳам оварданд, дараҷаи кашфиёти он ё ҷои кашфиёти он агар як ё ду ё се кишвари ҷудогона бошад, истифодаи он дар тамоми башарият амалӣ мегардад. ва мисол оварданд ки имрӯз мо тариқи телефони мобилӣ, тариқи электромобилҳо ва дигар дастгоҳҳои техникӣ ки дар ин ё он мамлакат кашф мешаванд, тамоми башарият онҳоро истифода мебарад. ҳукумати кишвар барои рушди ин илмҳо тамоми чораҳои муосирро андешиданд.
агар мо солҳои нисбатан охирро ба хотир оварем, ин пеш аз ҳама эълони 20-солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маорифи кишвар ба шумор меравад, ки ба ин васила ҷалби бештари толибилмон, таҳсилоти миёнаи касбӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаро гирифта шуданд ва дар ҳамин замина барои ҳавасманд намудани ин гурӯҳи донишмандон ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҳама зинаҳо ҷорӣ карда шуд. гузашта аз ин теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ шумораи онҳо афзун карда шуд. Шумораи квотаҳое ки мо тариқи квотаҳои президентӣ аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар қабул менамоем, маҳз барои ҳамин илмҳои табиатшиносӣ равона карда шудаанд ва озмуни илм фуруғи маърифат давоми бевоситаи ана ҳамин чорабиниҳое ҳаст, ки ҷавонони моро ба омӯзиши ин илмҳо ҳидоят мекунанд. Дар мулоқоти роҳбари давлат чанд андешаҳои дигар оиди нарасидани мутахассисон дар самтҳои мухталифи илмҳои табиатшиносӣ ба назар расиданд. Аз ҷумла экология, биохимия, металлургия, энергетика, ихтисосҳои энергетикаи плазмавӣ, ихтисосҳои технологияҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ ва гузашта аз ин ихтисосҳои омехтаи фанҳои табиатшиносӣ аз қабили геофизика, биофизика, физикаи табиӣ ниёз доранд, ки роҳбари давлат махсус қайд карданд, ки имрӯз мо бояд барои омода намудани кадрҳои ҷавон, кадрҳои илмӣ, таҳқиқотии маҳз дар ҳамин самт диққати аввалиндараҷа доданамон лозим аст. аз ҳамин лиҳоз ҳам аксари донишҷӯёне ки дар зинаҳои гуногуни таҳсилот дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд, маҳз барои тайёр кардани мутахассисон дар ҳамин риштаҳо омода карда мешаванд ва моро ин боварии роҳбари давлат вазифадор мекунад, ки ҳамаи он нуқтаю супоришҳое ки дар мулоқот садо доданд шунидем, баҳри амалӣ намудани онҳо чораҳои зарурӣ андешем. Дар мулоқот зикр гардид, ки барои доктори илм, умуман барои олимон ду чиз муҳимӣ аст, зарур аст. Якум, натиҷаи таҳқиқоти он дар куҷо амалӣ мешавад, чӣ гуна пояи истеҳсолӣ дорад, дар кадом қисмати истеҳсолот ҷорӣ мешавад ва дуюм, тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар ҳамин самт. Бо ҳамин ду нишон, бо ҳамин ду хусусият донишманд намудани ҷомеаро таъмин карда метавонем. яке аз василаҳои асосӣ дар самти боло бурдани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ҳам ин пояҳои мустаҳками илмӣ аст. аз ҳамин нуқтаи назар мегуфтед, ки ҳиссаи илм дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то куҷо ба назар мерасад? нишондиҳандаи муҳиме, ки дар таркиби маҳсулоти ҷамъиятӣ ё ки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳисоб карда мешавад, ин ҳиссаи илм, маориф, тандурустӣ ё ин ки соҳаҳои дигар аст. роҳбари давлат дар мулоқоти худ қайд карданд, ки ҳиссаи илм дар таркиби маҳсулоти ҷамъиятӣ, яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ имрӯз 0.1%-ро ташкил мекунад, ки ин нигаронкунанда аст. Чунин нишондиҳанда ҳадди психологияш
барои давлатҳо гузаштан аз ҳадди 1% аст. яъне давлатҳо бисёр кӯшиш менамоянд ки натиҷаҳои илм, дастовардҳои илму техникаашон дар таъмини рушди иқтисодӣ ва хусусан дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 1% боло равад. ва барои ноил гаштан ба ин ҳадаф давлатҳо бояд пайдарҳам хароҷотҳоро барои рушди соҳаи маориф, илм бояд зиёд намоянд. дар баромади пешвои муаззами миллат ҳам қайд карда шуд ки дар соли 2024 аллакай 225 миллион сомонӣ барои соҳаи илм равона карда шудааст ки нисбат ба солҳои гузашта бештар аст, яъне зиёдтар аст. дар мулоқоте ки бо аҳли илм ва маориф баргузор гардид, дар он ҷо аллакай мақсад гузошта шуд ки то соли 2030 чуноне ки дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қайд карда шудааст, ҳамин нишондиҳанда ба 1.5% расонида шавад ки ин хеле як дастоварди назаррас мешавад, чун қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тиҷоратикунонии натиҷаҳои илмӣ аллакай қабул карда шудааст ва ин як замина ҳаст барои ҳавасманд намудани илм ва дастовардҳои илмӣ, ихтироъкунандагон ки натиҷаҳои фаъолияти илмии худро метавонанд дар бозор мубодила намоянд, натиҷаҳои илмии онҳо дар раванди истеҳсолот, дар корхонаҳои истеҳсолӣ, дар корхонаҳои саноатӣ, дар соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои кишвар метавонад ки мавриди истифода қарор бигирад ва ҳам олимон ҳавасманд мешаванд ва ҳам барои пешбурди фаъолияти истеҳсолӣ аллакай як амалҳо ё ин ки тавсияҳои санҷидашуда пайдо мешавад. бе илм, бе маориф, бе рушди сармояи инсонӣ таъмин намудани рушди иқтисодӣ, тараққиёти иқтисоди миллиро тасаввур кардан ғайри имкон аст. соҳаи маориф дар омода намудани кадрҳои баландихтисос саҳми беназир дорад. чун давлатҳое ҳастанд ки дорои захираҳои зиёди табииянд, аммо бе мутахассис, бе доштани кадрҳои баландихтисосе ки о захираҳои иқтисодиро кашф кунанд, коркард кунанд ва дуруст истифода бурда тавонанд, иқтисодиёти худро пеш бурда наметавонанд. ва роҳбари давлат боз таъкидам карданд дар мулоқоташон ки мо нефту газ надорем, яъне ба олимон, ба илм бояд такя кунем ки модели иқтисодии мо дигаргун шавад. мо тавонем ки тавассути пешрафти илм ҳаҷми истеҳсолота дар тамоми соҳаҳои мавҷудаи иқтисодиёт, дар бахшҳои воқеии иқтисодиёт афзун гардонем. ҳатто зиёд кардани ҳосилнокии замин аз заминҳои киштро ҳам таъкид карданд ки дар дигар давлатҳои дунё дар натиҷаи ҳамоҳангӣ ё ин ки ҳамгироии илму истеҳсолот онҳо тавонистанд ки аз 1 гектар замин масалан барои боғдорӣ гуфтанд ки то 80 тонна мева ҷамъоварӣ карда мешавад ва дар мо ҳамин нишондиҳанда 4 тонна. яъне барои пешрафти иқтисодиёт, барои пешрафти соҳаҳо, олимони соҳаҳои гуногун, ҳам соҳаи кишоварзӣ, иқтисодиёт, илмҳои дақиқ якҷоя кору фаъолият намоянд, натиҷаҳои тадқиқоти илмии онҳо дар амал татбиқ карда шавад ва танҳо дар якҷоягӣ мо метавонем ки ҳам ҳиссаи илмро дар ташаккулёбии маҳсулоти ҷамъиятӣ, яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд кунем. дар баробари ин ҷалби сармоягузории хориҷию дохилиро ба иқтисодиётамон афзун гардонем. ба ҳадафҳое ки дар назди худ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштааст, ин 4 ҳадафи стратегие ки гузоштааст, ба ин ҳадафҳо расем, сатҳи зиндагии аҳолиро беҳтар гардонида давлатамонро ба як давлати пешрафта табдил диҳем. дар ин самт яке аз масъалаҳои муҳим ин роҳовардани ҷавонон ба ихтироъкориву навоварӣ аст. умуман аз нигоҳи шумо ба хотире ки ҳарчи бештар наврасону ҷавонони мо
ба ихтирокориву навовариро биёранд чӣ кор бояд кард? чӣ мушкилот дар ин самт мавҷуд аст барои оне ки ҷавонони мо хеле камтар рӯ меоранд ба ихтирокориву навоварӣ? дуруст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои рӯ овардани ҷавонону наврасон ба илм, маориф, ихтирокорӣ озмунҳои гуногун таъсис дода шудааст. ҳатто озмуни ихтирокорони ҷавон ҳам ҳаст. тавассути шабакаҳои телевизионӣ ҳам намоиш дода мешавад ки дар ҳар гӯшаву диёри ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ҷавононе ки ягон ихтироот доранд ва ихтироати онҳо агар дар шакли модел ҳам ки бошад, бояд модели онҳо маблағгузорӣ карда шавад. яъне он модел бояд коркард карда шавад, мукаммал гардонида шавад ва худи ҳамон наврасон ё ин ки ҷавононе ки модел ё ин ки макети ҳамон ихтирооти худро пешниҳод мекунад, ба онҳо ҳуқуқи муаллифӣ дода шавад ки дар сурати амалӣ гардонидани ҳамин лоиҳа онҳо низ аз натиҷаи дастоварди илмии худ, ихтирооти худ бархурдор бошанд. яъне тавассути илму донишашон онҳо бояд донанд ки зиндагии худро пеш мебаранд ва дастоварди онҳо, ихтирооти онҳо ҳам барои иқтисодиёти давлат фоидаовар бошад ва ҳам барои пешбурди рӯзгорашон. дар умум мегуфтед ки баҳри ислоҳ намудани вазъ ва мушкилоти мавҷуда дар соҳаи илм ва маорифи кишвар ки пешвои миллат ҳам зимни мулоқот изҳор доштанд, чӣ корҳоро бояд амалӣ намоем? таърихи инсоният аз он шаҳодат медиҳад ки инсоният ба ҳамин самт доимо такопут дорад ва ин чизи чӣ гунае ки пешвои миллат гуфтанд, ин чизи ягон чорабинӣ муваққатӣ нест. ҳар солу ҳар мавриду доимо Тоҷикистон, ҳукумати Тоҷикистон баҳри рушди илм, наздик намудани илм ва иқтисодиёт, дар пояи илм ташкил намудани иқтисодиёт чорабиниҳои мушаххас андешида истодааст. масъалаи илм як қисми ҷудонопазири ҳаёти ҷомеа аст. бо ҷомеа дар ҳолати омехтаву тавъам сурат мегирад. бисёр масъалаи калони фалсафӣ ҳам ҳаст. бинобар ҳамин агар нигоҳ кунем, ҷавонон бисёр қисми қишри зирак ҳам ҳастанд. зуд пай мебаранд ки манфиат дар куҷост. кӯдаку ҷавон бо арзишҳое машғул аст ки бисёр зуд нобудшаванда, тез қонеъкунандаи наф. аз ҳамин нуқтаи назар ҷавонони имрӯза нигоҳ ба муаллимонашон мекунанд. роҳбари давлат рӯзи гузашта пешвои муаззами миллат як мисоли бисёр шавқангезам гуфтанд ки замоне ки мо толибилм будем, дар мактаби миёна мехондем, ба устодони худамон, ба омӯзгорон, муаллимони худамон бисёр боҳавас муносибат мекардем ва дар ҳақиқат мо ҳам чунин будем. омӯзгорони алоҳидаи масалан мактаби миёна чун як намунаи ибрати зиндагимон буданд. ҳар яки мо кӯшиш менамудем ки ба як устод, ба як омӯзгор, як муаллим такя кунем ё ба мисли он монанд бошем, ба мисли он ӯ рафтор кунем. бинобар ҳамин яъне ҷанбаи молиявӣ моддӣ ва ҷанбаи ҳавас маънавиёт аст. яъне имрӯз мо як ҷанбаша ташаккулу рушд дода наметавонем. бинобар ҳамин ҳам ҷанбаи молиявӣ ҳавасмандӣ ва ҳам ҷанбаи маънавӣ бояд доимо тавъам таълим дода шавад. чӣ гунае ки сарфаи барқа мо гуфта меистем ки ай хона баромадӣ барқа хомӯш кун,
به مثل همین معنویات هم نیاز به تربیت دارند. پیشنهادها در نتیجه تحلیل‌های علمی، خلاصه‌های علمی، پیشنهادهای معتمد است که ثمر می‌آورد. مثلا گفتند که باید در جمهوری تاجیکستان مقامات فعالیت کند که هماهنگسازی نظریه و عملیه را تأمین کند. این هم باشد اجنتی اینواتسیونی را دستور دادند. به وزارت و اداره های موافق دستور دادند، از آن جمله به وزارت معارف، به دانشگاه ملی، دیگر دانشکده و دانشگاه ها دستور دادند که شما ایندکسی یعنی نشانه ثمرناکی فعالیت کارمندان علمی را تهیه کنید تا که مأموریت معین کرده تواند که این کارمند علمی این نشان دهنده ها را رعایت کرده است یا نکرده است. دوم، دایر بر رشد و تکامل اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان دستور قطعی داده. یعنی علم امروز، علم اکادمیکی علل خصوص، باید به منفعت تاجیکستان مدام دائمی ثمر بیارد، نتیجه دهد. همون در ترکیب مجموع محصولات داخلی فیصدش زیاد شد. دیگر پیشنهاد خیلی خوب و اساسناک هم استاد محترم گفتن درباره قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تجارت کنی نتیجه های فعالیت علمی. یعنی مقصد قبول این قانون همین است که جامعه تاجیکستان جامعه آزاد است، در اساس شکل های گوناگون مالکیت اقتصادیات جمهوری تاجیکستان رشد می‌یابد. نتیجه فعالیت علمی تان مرحمت فروشید و نتیجه های فعالیت علمی که پیامت افکار علمی تان است در راه بهبودی روزگارتان استفاده کنید. متاسفانه ما از همین قانون واسه استفاده نمی کنیم. ضرورتی در اختصاص‌های گوناگون برگزار نمودن سمینارهای علمی دایر به فهمانیدن مضمون و مندرجه قانونی مذکور میان عالمان ساحه موجود است. هرچند این قانون نسبت به سمت‌ها و ساحه‌های گوناگون مخصوصیت تطبیق دارد. بنابر همین با آموزش تحلیل کردن در دیگر تدبیر مسئله که مشکل حل کننده است، این همون مسئله صفت رساله های علمی. صفت رساله های علمی حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص راهبر دولت را نگران نموده است. یک حالت بسیار مرکب است. حالت مرکب است بنابراین که محقق خواهش گرفتن دیپلم نامزد علمی حقوق شناسی را دارد، اما نیروی علمیش ضعیف است. البته نسبت همگان نیست. نفرانی هستند که بسیار صادقانه، صمیمی، مهنتکش هستند، ولی نفرانی هستند که دیپلم میخواهند ولی نیروی علمی ندارند. همون دایره سواد در دایره همون گجت ها محدود شده. یعنی این نه تنها در علم حقوق شناسی بلکه در دیگر علم ها هم همین حادثه جای دارد. این مشکلات جامعه است. برای آن که همون تلفن موبیلی و اینترنت از بس که در اساس ذهن سونی است کار کرده است. ذهن انسانی در کار کرده است. برنامه های نیم هوس را آماده کرد، پیشنهاد کرده است وابسته از آنه که تو کجا می روی. برای همین و ذهن سونی کار میکنند. در البته این جهانی شوی هست، اما جنبه های منفیش هم هست.
بنابر همین تربیه و تعلیم و بخصوص در تربیه اخلاقی مهم است. و دیگر مسئله که تاکید نمودن مسئله پیشگیری خرافات است. این مسئله نهایت جدی دولت تاجیکستان است. مسئله است که برای چی جدی است؟ به خاطر آن جدی است که الان همین سطح سوادناکی مناسب نیست. همین نامتناسبیت شرایط فراهم می‌آورد که یعنی رو به خرافات بیاریم. بله. خرافات چیست؟ یعنی دانش هایی که اساس واقعی ندارد. یعنی به چیزی به اساس باور کردن. آفرین. بنابر همین فضای خالگی را این اطلاعات بیگانه فرا میگیرد. ما نزدیکترین آدم از دست میدیم. فرزند از دست دادن ممکن از نقطه نظری انمو تفکر و تربیه و معنویات گشته و برگشته تمام ساختارهای حکومت تاجیکستان اینو درک کردگی هستند و باید ما و جناب عالی تاکید کردن مسئولین ساحه هم دین هم تعلیم و تربیه که شما بی‌طرف نشید. این تاجیکستان دولت یک کس دو نفر نیست. تاجیکستان دولت همه ما. برد و باخت این دولت پگاه روبروی ما پیش می آید. بنابر همین چیا یعنی چنین همایش و صحبت ها لازم است. در مکتب های میانه ما باید در مکتب های عالی فلسفه را باید بیاموزانیم. ماتریالیسم دیالکتیکی را بیاموزانیم. این حاضر بعضی جوانای ما بعضی چیزها قطعی داده شده تمام از واقعیت روزگار دور شده است. انا به همین خاطر به نظر من این مسئله هایی بود، این چاره‌بینی هایی بود که بهر حل نمودن مشکلات علم پیشنهاد شد و امید است که کارمندان دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان و دیگر نظام معارف جمهوری تاجیکستان از پی اجرایش این دستور هدایت ها خواهیم شد. سطح فهمیش جامعه تقدیر آینده دولت را معین میکند. از جنبه دیگر ما بگیریم در این فضایی که بسیار خطرهای جدی توسط فضای اطلاعاتی و اینترنتی به ذهن و شعور نورسان ما هر گونه اطلاعات هر گونه معلومات را بار میکند. یعنی اگر نورسان و جوانان ما با علم مسلح نباشند حتما به دام فریب گروه یا نفری که نیت غرضناک دارد گرفتار میشود. مسیر علم واقعا یک راهی است که صبر، تحمل و تلاش بسیار طلب میکند. بنابر همین سبب همین است که نه اکثر نه همه جوانان رو میارن به این مسیر، ولی این مسیری است که پیامد خوب دارد. پیامدی دارد که به منفعت تمام جامعه است. پیامدی دارد که واقعیت رو از دیگر نمون حادثه ها و دیگر نتیجه هایی که به خرافات و به افراد جامعه راه می‌یابد از آن جدا میکند. واقعیت رو از دروغ، از چیزی که خیالی است بافته است یعنی جدا میکند. بنابر همین علم واقعیت نگار است. علم حقیقت رو آشکار میکند و برای آشکار نمودن حقیقت البته تلاش در کار است، صبر در کار است، تحمل لازم است. بنابر همین امروز همون جوان همون قشر جامعه بیشتر به این پیراها می رود که واقعا تعلیم و تربیه بسیار خوب دارد و زمینه تشکلیابی تعلیم و تربیهش استوار است. و البته مسئله محوری که در سخنرانی پیشوای ملت در نزد اهل علم و معارف صورت گرفت این پیش از همه تالیف کتاب‌های درسی و انتخاب نمودن موضوع‌های مبرم و فراگیر منفعت‌های ملی به حیث موضوعهایی که به حیث موضوع تحقیقاتی علمی مثلا از جانب نامزدان علم از جانب مثلا دکتران علم باید موضوعهای بیشتر مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرند که با منفعت‌های ملی سازگار باشند. یعنی
тавонанд ки дар оянда натиҷаи навгониҳои таҳқиқоти илмӣ дар раванди истеҳсолот истифода карда шавад. Дар соҳаи иқтисод аст, ҳуқуқшиносӣ аст ёки таърих аст, дигар самтҳо бояд ҳатман натиҷаи он дар раванди истеҳсолот истифода карда шавад. Ва бинобар ҳамин имрӯз зарур аст ки унвонҷиён, аспирантон ва онҳое ки рӯ ба илм ва таҳқиқоти илмӣ меоранд, пеш аз ҳама мавзӯъҳои муҳиму мубрамро барои ҷомеаи миллии Тоҷикистон ва барои иқтисоди Тоҷикистон бештар интихоб намоянд. Ва масъалаи дигар интихоби таълиф китобҳои дарсӣ аст. Албатта китоби дарсӣ дар шаклгирии мафкураи ҳар як шахс нақши хеле муҳим дорад. Чӣ дар сатҳи макотиби миёна ва чӣ дар сатҳи муассисаҳои олии таълимӣ худи китоби дарсӣ яъне нақши бисёр меҳварӣ ва муассир дорад. Ва барои ҳамин имрӯз зарур аст ки ҳатто мавзӯъҳое ки ба китобҳои дарсӣ мо ворид мекунем дар раванди таълиф намудан, мавзӯъҳои фарогир аз манфиатҳои миллӣ бошанд. Дар бахши илмҳои ҷомеашиносӣ аст, дар бахши илмҳои иқтисодӣ аст, яъне ҳам фарогири манфиатҳои миллӣ бошанд ва ҳам бо дар назардошти таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ин мавзӯъҳо рӯи кор биёянд, то ин ки ҳам дар раванди ташаккулёбии ҷаҳонбинии мукаммали донишҷӯ ёки мактабача мусоидат кунад ва ҳам тавонад ки ӯро барои дар оянда идома бахшидан, дар оянда аз худ кардани илму дониш яъне раҳнамоӣ кунад. Агар мо хоҳем ки имрӯз таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳониро дар рушди илми ватанӣ истифода барем ва аз навгониҳои яъне илмии ҷомеаи ҷаҳонӣ бохабар шавем, ҳатман мо бояд забонҳои илмии ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан забони англисӣ ва дигар забонҳое ки имрӯз мақолаҳои илмӣ дар сатҳи байналхалқӣ дар рӯзномаҳои тақризшаванда ва дар дигар масалан маҷаллаҳои илмӣ нашр мегарданд, мо бояд ҳатман аз инҳо яъне хондан кунем ва он олиме, он ҷавоне ки забонҳои хориҷиро медонад, албатта як қадам пеш аст. Албатта аз илми ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз натиҷаҳои навтарини илми ҷаҳонӣ бохабар аст ва худашро мутобиқ карда метавонад ба талаботи ҷомеаи байналхалқӣ. Яъне на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷи кишвар метавонад ки ҳам илми ватаниро муаррифӣ кунад ва ҳам тавонад ки аз манфиатҳои миллати тоҷик дар сатҳи байналхалқӣ ҳимоя кунад. ва ҳамин масъалаҳое ҳастанд ки дар раванди рӯ овардан ба илм, дар пайроҳаи илм мо бояд ки ана ин масъалаҳоро бештар чикор кунем, ба инобат гирем ва ворид шавем ба ин соҳаи бисёр масъулияталаб, бисёр соҳаи яъне муҳим ва паёмадоварандаи хуб барои ҷомеа. тарбияи ҷавонон дар роҳияи илм, дар роҳияи дӯст доштани илм ҳанӯз аз овони мактаб сарчашма мегирад. баъд аз оне ки муассисаи таҳсилоти миёнаро ба итмом мерасонанд, лаёқатмандон ба донишгоҳу донишкадаҳо ворид мешаванд. ана дар ҳамин замина модоме ки довталаб ё хонандаи мактаб иштирокчии ин ё он озмун аз ҷумла илмфуруғи маърифат мегардад, тибқи низомномаи ин озмун онҳо дар гурӯҳҳои буҷавӣ ройгон дар ихтисосҳои омӯзгорӣ қабул карда мешаванд. акнун тақдири ояндаи онҳо чӣ мешавад? тақдири мо бояд ки роҳандозӣ кунем, пайгирӣ кунем ки ин ҷавонон нуқтаи ниҳоиро дар куҷо паси сар мекунанд. яъне инчунин маънӣ дорад ки дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ мо онҳоро назорат кунем ки ба зинаи болотар, зинаи магистратура масалан дар гурӯҳҳои буҷавӣ ворид шаванд ва баъд аз он зинаи оянда доктор PG дохил шуда бо ҳамин ихтисоси заруриро ба даст биёранд. яъне мо аз аввал, аз ибтидои омадани онҳо то ба итмом расондани таҳсили онҳо дар донишгоҳ муаззаф ҳастем. қадам ба қадам онҳоро бояд назорат кунем ки барабаст наравад меҳнати омӯзгорони мо, худи шогирдони мо роҳафтода нашаванд ва баъд аз хатми муассиса мо онҳоро тавонем ки ба муассисаҳои илмӣ, сохторҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор равона созем, ҳидоят кунем. яъне онҳо ҳис кунанд ки
соҳиби мулк, соҳиби ватан ҳастанд, соҳиби илм ҳастанд, онҳо як ғамхории муайян аз ҷониби роҳбарият ҳис карда тавонанд ки мо дар тақдири ояндаи онҳо бетараф нестем. ва дигар чизе ки дар мулоқот нигаронӣ кардан пешвои муаззами миллат нарасидани мутахассисон, аз ҷумла мисол овардан маркази пиряхо. барои он ки ҳамин ҳодиса нашавад, мо бояд донишмандонро, толибилмонро аз зинаҳои поёнӣ омода созем, то ин ки онҳо дар соҳаи худ соҳиб ихтисос карданд. интихоб яъне рӯякӣ набошад, интихоб ҳадафмандона бошад, интихоб мақсаднок бошад, донад довталаб ки оянда самти фаъолияти он ба ҳамин институт ё ба ҳамин марказ бахшида шудааст. ин вазифаи албатта ҳар яки мо ба шумор меравад. чун аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки худ ҷавон ҳисоб мешавад, ино як қувваи бузурганд ва бо илму маориф ҷалб кардани онҳо ин кафолати зиндагии осоишта доштан ҳам имрӯз ҳам фардо аст. ва барои ба илм ҷалб намудани ҷавонон пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки бояд касбе ки онҳо интихоб мекунанд бояд нуфузаш оҳиста оҳиста боло равад. дар сурати бонуфуз шудани касб ҷавонон аллакай дар ҳангоми наврасӣ аз кӯдакӣ чӣ хеле ки устод қайд карданд, дар ниҳодашон меҳру муҳаббат нисбат ба ҳамин касб пайдо мешавад. бинед ки дар дигар давлатҳо барои бедор кардани ҳисси ҷавонон барои ихтирокорӣ ҳар гуна марказҳо ташкил карда шудааст, ба монанди музей ки аз кӯдакӣ рафта баъзе элементҳои физикӣ мебинанд, баланд кардани садову дигар кардан, масалан ҳар гуна реаксияҳои химиявиро худашон месанҷанд. яъне амалан аз кӯдакӣ дар шакли бозӣ аллакай аз хурдӣ мебинанд. дар ниҳоди онҳо як шавқ барои машғул шудан ба ҳамин касб пайдо мешавад. инам албатта як роҳ аст. роҳи дигари ҳалли масъала пеш аз ҳама омода намудани кадрҳо дар асоси талаботи бозори меҳнат аст. чун вақте ки донишҷӯ донишгоҳро хатм мекунад, лекин аз рӯи ихтисосе ки вай хатм кардааст дар бозори меҳнат ҷой намеёбад, ин аллакай як мушкили хеле калон аст. ба ҳамин хотир соҳаи маориф бояд ки талаботи бозори меҳнатро омӯхта маҳз барои талаботи ҳамарӯза тағйирёбандаи бозори меҳнат мутахассис омода намояд. танҳо дар ҳамин сурат таносуби байни арза ва тақозои қувваи корӣ тақрибан баробар карда мешавад ва он нафароне ки бо касбу ихтисосҳои гуногун донишгоҳу донишкадаҳои олиро хатм менамоянд, онҳо дар бозори меҳнат ҷои худро меёбанд, дар ҷамъият ҷои худро меёбанд ва аз миёни онҳо ҳам духтур, ҳам инженер, ҳам олимони соҳаи гуногун, ҳам кормандони касбу кори гуногун ба вуҷуд меоянд ки барои солимсозии ҷомеа, барои рушди иқтисодӣ саҳм мегузоранд. як рубоӣ аз мавлавӣ ҳаст: хоҳӣ ки ҳамеша шоду хуррам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу марҳам бошӣ, покиза шаву рост бизӣ, илм омӯз то тоҷи набирагони одам бошӣ. ягона василае ки дар ҳама давру замон ҳамчун зиреҳ инсониятро аз ҳама осебу газанд эмин нигоҳ медорад, ин илм асту дониш асту маърифат. ба шумо арзи сипос барои иштирокатон дар барнома, барои пешниҳоди фикру мулоҳизаҳои судманд, шарҳу тафсири мавзӯи матраҳ. хуш омадед бори дигар ба телевизиони Тоҷикистон. ва бинандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба поёни барномаи навбатии сиёсиву таҳлилӣ дар мавзӯи рӯз. саодати рӯзгор ва комёбии пойдор насибатон бод. хайр.